tempat yang jauh dari tai ayam. Nice. Sudah melihat hoki ya guys ya. Woi, atau ayam cok dia cok. Ini loh. Looting aja dulu kan. Jadi bokong anjing. Apa cok tuh. Mampus. Masuk kiri di belakang. Ada yang dekat. Gue capek. Jelas banget ya. Maju aja. Ikut bang. Wes, anjing patah-patah cok. Mati udah sih, kesel gue pasti itu tadi. Mau ngapain cok. I wonder why. Jadi bocah ngomongnya gimana? Anjing. Udah. Gila sih. WM cok. Kayaknya fotoin ya. Ini. Mampus. Mampus. Terus ini. Masalah dan ya baik gue main tangga ke zona cok. Ini kiri gua anjing ada kapal cok. Ya ampun.
amplop ya amplop, terlalu memaksakan kayaknya anjir. Bang, abang saya dulu bang. Lucu. Sering gue kecilkan anjing. Anjing, udah gancok-gancok goblok. Nah, headshot gua anjing. Bocahnya oh dia nih bisa nih waktunya banyak waktunya bikin sendiri bagus gitu. Yummy. Anjing. Tuh lagi cu. Kenapa nggak boleh cu, aja lagi cu. Astaga, Jancuk anjing. bangsat banget gue ya boya anjing, ketang banget ya. Monyet nih. Anjing, kentang banget, atuh orang lagi. Monyet.